Oni achku kobrang senjata manaksakan tinana tamnam dan asimang soni dingdang kobrang ko kenanggen kobani mongsong babakrang ko yachingna India hajangni hajal bilsirangna pangkam gepa songdong ajak pasong bainga anenba Prime Minister Narendra Modi agana West Khasi Hills District ni lapangap songni Block 1 gepa au tiktik sana police camp ko Meghalaya Sorkari Tharigin Social Welfare Department ni Scheduled Tribe Certificate Rangko Swalani Bidingo Meghalaya High Court PIL Court na Management Effectiveness Evaluation 2020-25 report to Meghalaya ni repenggepa bi aprang namgepa nggepa ko binung mana talbat kepa ko berangkun asimang nadap yatkin India hajal ni hajal bersirang nan pangkam gepa niam aruk wima siani rang baksa Bainga anenba Prime Minister Narendra Modi agana New Delhi Acharya Vidyanandji Maharaj ni centenary ko manyani somayo Modi nakyagana Indian asongo gchamat kepa mande jat rang ni songnong achagpa onginga Acharya Vidyanand muni skang gcham India ni chasongrang ni delgepa geta onga aniba wa agana Acharya Vidyanand ji Gisikni gita skier anirango antangni jangi tangani ko buntungatja endiba songsal aro jatni dakar kanirang ko tharianio batesa wa blakpa ngataha tangduani ko aro jatni repung baingpa nyamrang ko asong rachake mukhang chinare mukhangna nanginga aniba Modi aganaha Salbrina daksugpa program 5th Regional Youth Convention 2025 pona Northeast Ajarangoni Banga Catholic Chadamberang Nagaland ni Skotong Kohima na sokpatukaha Kohima ni nagsingpa Mary Help of Christians Cathedral lo Convention ni abachingan salko maniao anchingni Chief Minister Conrad K. Sangma okamako matni opraki naha aru uwano Guwahati Shillong aru Impal ni Archbishop Rangba dongtokaha June kolriks nyoni Karachi tariko na ngatingpa ya convention ko Nagaland Catholic Youth Movement NCYM baksa Northeastern Regional Youth Commission Indian Catholic Youth Movement kuchulsan bakrame ngatinga National People's Party ba NPP Nagaland adoko ba Black Patinga aro Mija Kohima o party ni program otgepao banga dalgepa political dalgeparangan chaptokaha Uwa getal memberang ko NPP ni National President aro Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma remchak swaha jian uano salgro salaram ajarango party ni dalro rengani na rasong chabiani enenba temetelangaha Hajagni chigni belsiyo Jensalo ni phagpa aro party ko bukot gpa PA Sangma sagini National President dakin ba jakhor ai dilbani ko Conrad gisekra ate aganaha Salvo salaram ajarango endetan nikarang chadrap ginchimo ba onkangan baksa nisan done jakru de eya party ko ragna gata manaha niba wa jamanchia ganapa West Garo Hills ni jylla dongpa romkusi dareyo bisi kolgruk ongpa mande jensalo photo di nagata chidare kosako joton ka engachim unon thangsrote wag akon nangaha wa mande Amzad Ali wa Nasir Ali ni depante Nepalgaon Chirang District Asamoni Koboko mansua bakan Rungram Fire Aid Emergency Services Arotura State Disaster Response Force uko jokatna gita riong katangaha Ali ni manggisi ko atam 2 minutes at bribunga bajiosa uamang manpelaha Social Welfare Department ni Scheduled Tribe Certificate Rang Otninganio Scuba Salo Meghalaya High Court PIL ko niyaha J kasirangan Magapa ba phagabachi ko chachi dia aro khasi onggija mechek antangni khasi segpani chachi ko de gaparangna ST certificate onani bidingo singkong rempe thamai SRT jian Shillong ni bukot kapa dolonga
uamang jaldringani ko parakaha. Ya mamlani bidingo report ko segat china District Council Affairs ba DCA Department ko High Court gete naha. Meghalaya na nambagpa khobor nginga maina adoko rpungi dongingpa biaprang nama ngpa biap binko Management Effectiveness Evaluation ba MEE hajagani kolgrukoni kolgrupunga report nakhat kpao naha aru yako Wildlife Institute of India ni gita rabaha. National Parks aru Wildlife Sanctuary rangko tharia aru rupunganio MEE an nambati kam kaatkapa nginga. Ia report ko mijamango nakatataha. Meghalaya kumigpaan MEE skoro sotok bunga point sucetsni persen ko manaha aro bangbat kapa MEE skora susni sku point isni persen uskainga. Meghalaya ni damdo kerpung kapa biaprang ko chantai niyaha. Nongmihkhmat Wildlife Sanctuary ko namin nambigpa ani MEE score susni sku point isni persen maksaw naha. Balpakram National Park ko nama ani bimungdo naha. Nongpu Wildlife Sanctuary ko nama Nokrek National Park kraan gapa bimung. Siju Wildlife Sanctuary naman gapa aro Bakmara Feature Plan Sanctuary naman gapa bimung ko manaha. Tangkagong kro kolachi bunga chi Mausin Ramo Rain Museum ko rikna aminga anenba Tourism Minister Paul Lingdo agana. Wachi bade ya Rain Museum ko rikatna kadunginga aro tenderang ko sukat manaha. Meghalayan age jian agal sakni Geological age inga uko mesokna adok sokari nomlu o experiential resort ko ba nikin. Ia project na tangkarang ko watataha aro tenderang ko ba ontokaha. Meghalaya ni nitugpa bri kumrang ko agana aro knau san ongay gija mandirang uwi nikira china gita sokari onkangi kamko kanam ksunginga. Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights mandirang na jakhalthuna gita commission ni website ko nakatataha. Yako June kolbri tarik ko nakatatin ba Juvenile Justice Act hajagni bungani ngo bisarang ko kragija raki kamrang ko kain barang ko rupna aro mamlarang ko segat na portal ko tharina gita Memorandum of Understanding ko soy kaangaha. Ya MOU ko MSCPCR aro National Informatics Center ba NIC Meghalaya ni gisepkr ko soy kaangaha. Social Welfare Minister Paul Lingdo Commission ni Chairman Agata K. Sangma aro Meghalaya State Commission for Women ni Chairperson ni Dungpa o website ko abachingate naha. West Khasi Hills District ni Lapangab Songo Block 1 no Police Camp ko tarakin tariatna adok sorkari manchiaha. West Khasi Hills District ni Sinjuk ki Wahe Chinong Bakbiya Dolrang KSU WJHDU FKJGP HNYF JSU aro JSM rang baksa thumi chanchia jamano yako Deputy Chief Minister Preston Tinsong uyataha. Meghalaya Special Force chkungpa ni personnel ko sima ari jolrango donagitaba ti kaangaha. Kubrang atna saksaray kumani mungsong pa bakku yataina. India hazal bersirang na pangkam gapa sungdong acha gapa sung bainga ane Prime Minister Narendra Modi agana. West Khasi Hills District ni lapangap song ni Block 1 gapa o diktiksana Police Camp ko Meghalaya Sorkari Tarigen. Social Welfare Department ni Scheduled Tribe Certificate rang ko swalani bidingo Meghalaya High Court PIL ko na yarang samdani kobrang sakandi kon metelan maksawal nam.